winja yes winja vele winja vele eshone kodwa mina ngikhohlwa yes mkhulu man wazos mkhulu bengicela uchazela abantu la ukuthi njengamanje sifuna ukungena ukuze bezokwazi befone ekhulume nalenja le engahlali ngisho kuba ayinamshindlu lenja le ayinamshindlu lenja le man wazos ayinamshindlu lenja le sikhothenge lo Enfana lithi mina khohlwa fana ngithi khohlwa fana ngithi azile phela lapha madoda ukuthi sibonga umsindo kanti mina ngoma inkinga mkhulu qamba amanga inkinga qamba amanga manje sengiletha ukuthi ndala mina fanele wena zozo angithi fanele nina mina ngikhulumela udaba bengikhuluma ngani nina nodwa udaba manje ufike futhi nibanga mkhulu ngicela ukubuza mina manini wena le mali wayifanga impela nile 67000 mkhulu angithi mina ngiphikile uthela mana imali wayifaka imali mkhulu namanje ngiyaphinda futhi ngiyasho wayifaka imali zose manje bephomo akasawusambuse ngani imali yakho kodwa mankazi ngoba nangi uyifaka awenzanga lutho wenzeni ngo7000 awenzanga lutho yingakho ngifuna imali yami uyakwazi ukwakhe oqala ngoba zoso uthana wathi necontract nje wena wena wathi necontract nje wena wathi nesikole sathi company wena nani iphathi yami iphathi yakho la iphathi yakho angithi mina fanele ngiqale ngikhulume ngilawule lento nenza ngempela manje ngithi mina wena mangazi ngicela ubusele imali yakho lomfana makubeka uyifakile ngiyisele mana mfethu ngicela ubhale inamba la ngifuna ubhale inamba bonke abantu abaqolwe lenja le angicela njengamanje befone inamba yami ngifuna bonke abantu basesikhawini nabantu bayonke indawo lapha abaqolwa khona ilenja lo sikhotheni lo ngifuna bafaka mana phela fanele ukhuliphe zonke Mkhulu imali esikhuluma ngayo mina khophi yami ngicela mkhulu sivale njengamanje yonke lento le ayikho njengamanje ngoba angikwazi ukuhlala mina kanje lenja lena ikwazi ukuthi ngiphe imali noma shaya isimali baba ngoba vele ujabule vele ngifuna imali yami kodwa zoso wemkhulu mana mangazi ngicela ukubuza ngiyaxolisa phela yabona ngendlela mina engibhekwe ngayo kuthiwa yabona ngibuka manje Facebook kuthiwa iqola lisibize isahlala mina ngifanele wena izokukuseni mkhulu ngakuhlonipha kodwa manje kuthiwa lo mhlanga ubizwe mina lo mhlanga uthubizwe mina asembize njani cha uzofikela kumphela wathi wena uthatha imali yakhe ngithi mina wena mangazi yini wayibuyisela imali kamfana ngalokuzoso ukwenzela kulento vele iphele nje mkhulu uyabona ngoba ngihlonipha wena noma igama lami mina selilimazile ubengengalimazi uyinja lokho ukuthi nina ngoba nenza lento nenze content lokho ukushiso yini lokho angithi ngizama ukuchaza mkhulu ukuthi cha icontent enjani ngoba nayi imali phela nayi imali ngizama ukuchaza angithi phela angithi wayenzembiswa ngo-8,000 one chaza phela ukuthi one lo 180 lo one chaza awuchazi nje yabe uzomdonsa glasa hamba manje kunenze awuchazi nje baba ngoba phela ngizongiqhaphaza akho ukuthi mina mkhulu angizeli ukuzokuqhaphaza cha ngifuna ndoda noma ndoda angizeli ukuzokuqhaphaza futhi ngoba ngifike la ingoba ngiyahlonipha kodwa futhi mkhulu ngiyacabanga ukuthi mina ngifike la bothumhla ngo4 wafika wangibiza uthi mangazikhona into engale ngaphika ngathi ayikho mkhulu mana ngaphika ngathi ayikho ngisacela ngokuthi manini ngingakhathulile makuthi akuyona icontent le eniyenzayo la ngifika lapha kimi ngogodloza ungane ngisacela lento ningayenzi kimi ngoba mina ngihlala lapha emafonini number 2 le mali sengiyibonile lapha elunganeni lapha efonini kaKing Zoso mbuyisele lento vele iphele ngoba manje lento le lo mfana uyamuzwa manje kasala ule uthi ufuna imali yakhe ngibuyisela imali yakhe lo mfana ngiyacela ngiyacela ukuze sincane ukukhuluma kodwa one day ngoba shuthe umuntu lapha odumile ku social media uyelaleleka ngcono umuntu ongayi social media nomuntu ngisho ukuthi uqhashazwa njalo akekho umuntu mkhulu ozolalela ngoba koma lethiwa uabuse njalo ibhlungu letho mkhulu mana so painful mana kodwa manje mangazi nami mfana ngathi imali ngiyavuma akuthi ngizomphula ngiyavuma wayifaka imali pho manje yini wasambuyiseli angithi sasenza umsebenzi naye nasebenza kanjani mkhulu kunafita mina ngivezela yona
ayenze izolo ngoba siqala ukuxabana ile yanto sefanele ngiyophethe uthi kimi sigcina mhla sengikhohlile ukuthi kuba umhla ka kodwa sigcina ukukhuluma naye wathi ungakhohlwa khawo le uyoyenza uze sithola umuzi lapha engiyokuthola khona ubaleke kube ngathi ngiyayibambela ukuze abantu bebone usho mkhulu wona mkhulu ibhlungu lento izolo uyenzile lo video mkhulu uyenzile mkhulu lo video ngokuthi mina ngangaba ukuthi ngeke mina ngihambe ngibaleka emakhamera mkhulu uyenzile mkhulu lo video izolo uyenzile mkhulu mana ngichazela ke mangazi usukhala masukhala hayi ukhotheni khaliso ukhotheni mangazi leya kodwa cha leya mangazi yakithi ngikimba mangazi yakithi uyabuza uthini ngithi mangazi yini ongambusela imali yakhe lomfana mkhulu ukuthi igama lami sesicimile ngizozama mkhulu ukumbuyisela ayikho ngicela umbuyisele imali yakhe ngizozama ukumbuyisela umbuyisele imali yakhe ngizozama kodwa boyiqiniso kangakanani ukuthi lento nenza lapha kwagoduzungane ayikho ngithi mina nansi imali mkhulu engamisebenza ngiyayibona akayibuyisi akuveli ngani pho kuyena ayibuyisa imali yami akuveli ngani pho kuyena ayibuyisa imali ukuthi wayibuyisa uma kuyi content akayibuyise phela kuvele nayo ufakazi ukuthi wayibuyisa ngicela uphendule le futhi angithi mina ngiqashiwe la ukuthi mina angihlambalaza mkhulu ngafela nje ngifuna ukuhlambalaza phela ngithi buyisela imali ekhokhela hawu buhlanjalazwa kubiza kangakanani ukuhlanjalazwa hawu buhlanjalazwa wathatha imali lungani wathatha imali buhlanjalazwa wathatha imali uyahlanjalazwa uqonde wena ukuthi ukhingoso wakunikeza lo imali ngo-60,000 ngoba efuna ukuthi wena akuhlambalaza hawu abantu ababambe imoto yemali hawu umuntu obambe imoto yemali uya lapha azi kunebhanga kodwa ngoba igoli yakhe sekuyimali mina ingakho ngithi ngifuna ukuvuma kubantu bonke ukuthi iphutha lami kube ugovu ukuthi anginalanga lento ukuthi one day iyongijikela ngiyavuma buyisela imali yami uyazi mana mkhulu uzobona ngempela lo muntu lo ukuthi uyisigebengu lo muntu unayo yonke indawo waye iqamba manga uqambelana manga khona wena mkhulu usungavele usuke unikeze mina 67,000 uzonginikeza 25,000 uzonginikeza 25,000 uzonginikeza nathi unganikeza umuntu imali engaka for i-content ayibo ayikho lento kwahle bethi wenza abantu ingane nami nje bethi kwathi yini bethi mangazi naku mana mkhulu nansi ma ungasendela umuntu imali engaka for i-content imali engaka ufuna ukwakha lo muntu uzubona ngempela ukuthi ubunja bakhe ngisho umuntu wayidloba iplane akamnikezanga imali uyinja mfethu awumnikezanga imali umuntu wayidloba iplane ngakunikeza imali yonke uNkulunkulu nathi uyabuyisa ukhingoso manje ngamsinde khaya ngizobambe evanjeni ngempela ngiqinisile ngoba phela umuntu kwakhohlisa ungane la unakho abantu ngoba ngincindi nzobe imali hey khona akenzani ukuphatha kahle ekhaya kancane mkhulu uyabona ukuthi uthele esuka lapha musa ukhuluma izinto ngoba ngifuna imali mina musa ukhuluma izinto engaxhuma engaxhasi nanti esikhuluma vele ngangeke ngayifaki only 4 hours with 800 views yebo abantu laba siyakhala siyahola yes ngiyakhala ngiyahola ngifuna imali yami vele ngiyakhala ngikhala ukuthi wena wangiqola kodwa futhi ngiyahola futhi yebo nanzi phela imali mana mhlawumbe umuntu ofonayo lo yebo hello sawubona ngiyaphila khawula ukuthi khamba kanjani yebo ya lenkabi uyayazi lenkabi le alright khawula kithi ngiyabonga manga angifuni indaba kuzongizela abantu abaningi ngiyabambezela madoda kuze kuhlukana unyaka le ndaba ngifuna ukuyiqeda namhlanje ngoba ngifuna ukuthi kuzokushaya unyaka uzayo kukhona indaba ngoba mana mkhulu mahlanu kumbambezela mana mkhulu ngicela
sikhuluma noZoso. Hawu. Ngikhuluma noZoso mkhulu. Kahleni, kahleni. Ngikhuluma noZoso mkhulu. Hawu. Ngikhuluma noZoso mkhulu. Hawu. Awuvulele futhi ukuthi ukhuluma nabalwethu. Ivule. Nangi ngivule. Lo muntu usikhotheni lo. Awuvule. Nathi ngivule. Awuvule. Nizongixhaphaza ngiqale ekhaya. Ayikho mkhulu lo nto leyo yazi. Ha? Qhawe bese ngicela imali yami. Qhawe ngicela imali yami. Hey, hey. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Ayenziwa lento ekhaya. Ngicela imali yami. Kafana ayenziwa lento ekhaya. Qhawe ngicela imali yami. Qhawe ngicela imali yami qhawe. Mina qhawe ngamncane ngiyifo. Mkhulu mina mkhulu ngicela ngishana mkhulu yes. Ngoba ngifuna imali yami. Qhawe ngifuna imali yami. Yes. Bese ngicela sambeni. Yes mkhulu sekuphezulu ngiyabonga kodwa qhawe ngicela imali yami endodo bethi ngeke ikwenzele lutho yes ngeke kwenzele lutho yonto leyo yes lokukhotheni bakho obenzayo then uqhubeke mfethu uhambe lokhu benza ukhotheni yes ngicela ukuthi uqhubeke into yanini mkhulu mkhulu njengamanje ngifuna ukuhamba mina njengamanje mina ngifuna angitshele ukuthi ngifunasho nje khuluma mkhulu ngeke mkhulu ungidelele kanti benzokwenza ngeke mkhulu Sholo qhawe bathi ngizongeza mfowethu ngifuna imali yami ngifuna imali yami Ngizomnikeza angangikhuluma nami ngifuna imali yami namkhulu ngicela ungishaye ngoba ngiyahlekelwe imali thula ngithatha isinqumo manje iphele lento ngoba ngizokubambezela ngento engaka wena mangazi nikeza lo mfana imali yakhe uphume ekhulumeni ngicela ungitshele uzomnikeza nini imali yakhe uzomnika uzomnika nini imali lomfana okay mkhulu ngizozama amantela ulokusana ayithi uyazi ngisebenza ngabantu ngokuthi ngiyapenda vele mangude sami ibhizinisi ikhona mina ngicela ukuthi ukhuluma ukuthi uzomnika nini lomfana imali yakhe mangazi ngitshela usuku nesikhathi ngicela ukumnikeza mhla 25 January angitshela mkhulu futhi ngicela ukuyinikeza wena yes ngiyabonga ngicela mkhulu njengamanje uyibridge mkhulu yes uyibridge ngamanje ngingangifaka entweni noma no mkhulu ngizokuholela mina mkhulu ukuthi udlale indima yokuthi ngibambe nale iqola mkhulu ngiyacela mkhulu nabantu bazobebona la ngokunikeza imali mina hayi ngoba imali ngiyiswele kodwa ngifuna imali yami bengifuna uku-expose hayi ngoba angilambile mina nali ibhenki la ngakhombisa imali ebhenki angilambile wena kodwa uzobe usikhothela ufe mhla ka-25 January ngicela utransfere imali ngizoyifaka wena ngicela ifake wena mkhulu uzongisendela iproof mina ukuseyifakile wena ayikho into ezongihlanganisa anginike mase nithi nina ngifake ngalesikhathi ngiqala lento la ngayifaka ngani kimi iqale angithi njengamanje mkhulu njengamanje wena umkhulu wazuhlanganise mkhulu wazuhlanganise yabo ngokuphana endawo nje kanjalo akasusa imali eyibekela wena mkhulu uyithathe la ngiyacela mina mkhulu yabo mhla ka-25 ngicela ufake umfana imali mina kodwa lento wena ngisazoyilandela lento mina mkhulu angilambile mina mkhulu ngiyasebenza maninike manje sengiyahamba manje la ekhaya angifuni umsindo la ekhaya nisazobuya nina babili ke nizogeza lo msindo uNkulunkulu niyangixhaphaza ngempela bekufanele ukuthi nina mafanele nilungisele lento nilungiseli wena mhla 25 ngicela unikeze lo mfana ngiyayivala-ke lento lena phumani manje nihambe la ekhaya nizodelela uNkulunkulu hambani hawu niyangixhaphaza nini hawu hambani nje wena mhla 25 mangayifakele lo mfana manje ngiyabonga mina mkhulu hawu njengoba ngithinde phansi ngiyabonga hawu nankuba ayenziwa nje lento lokungazazi hawu Asante cha.